Achiwi Kamataya Pauping Ukrul District Jasami Subdivision Likle New Wahong Kaho Kuji Ara Wahong da Zathaura Chihaira Tangkhul Nagalong Speaker Sakawai Kapangka Kahaya Shangam A Shibona Otpam Hapokawai Ayatu Ngashit Kuihaira NBF Ukrul Divisional Unit na Makok Mida Ukrul District Headquarters Kanchupungli Election Campaign Kuikahaira Lekhyang Tor Aja the Tangkhul Express Wipao Ringphawon Zimik na Pamidalay Pao Bing Maysa Inang Nangrumsa Ukrul District Jasami Subdivision Likle New Wahong Kaho Kuji Ara Wahong da Zathaura Chihaira Wahong Kuwi Headman Ungnao Shang A Shatsang na Mikashokli Kahang 2018 aina 2019 kum Public Annual Assembly li Twitak ta kahai Athishuda New Wahong da Zatkasaje Aming Wahong da Zathaura Kachina Hida da Wahong Ku da Zadra Kachi Hili Kachi Kathana Mamaya Kangai La Hangsang Kangai Leaka Ajapao Mikahai Hiwi aina Zimik Shothra da Panga Thang Hiwi Alungli Kujuwi Hangu Shimli Hangwa Paira Kachi Kathana Makamaya Hang Kangai Kaleji Ajawi aina Zimik Shothra da Panga Thang Withili Mira Lela Mokwisang Mahangsang Mimara da Wahongwi Heredity Headman China Jishat Midalay Tangkhul Nagalong Speaker Sakawai Kapangka Kahaya Shangam A Shibona Otpam Hapokawai Ayatu Ngashit Kuihaira Chiwi Rani Tangkhul Nagalong Assembly Hall Kuikada Tungashit Otsinji Tangkhul Nagalong Chief Justice Ringphawon Nakidena Kuikamia Ayawi Rani Chili Ponda Tangkhul Nagalong Pungvu Sakawai Toluinau Abraham Rungsum Kala Tangkhul Nagalong Tribunal Samikawai New to Somnau Ningkhan Washum Aniwi Tungashitla Kwimi Haira Kazib Chili Tangkhul Nagalong President David K. Shimrina Welcome Address Mia Kala Ato Longpang Chairman Dearson Chomroy Aina Aze Longpang Chairman Shomi Angangla Wazanga Otpam Wivang Tungashit Kami Rani Chili Tangkhul Nagalong Department Paida Kala Aunga Ping Aina Ngsot Nau Ping Lawazanga Chia NBF Ukrul Divisional Unit na Makok Mida Ukrul District Headquarter Kanchupungli Election Campaign Kuikahaira NBF we campaign Chili Mi Shirting Aina Ragazib da Rani Moholak Aina Kuikahaira NBF President Shirhozilina Mutui Mida Hanga Tangkhul hi advance samikap kichi tribe akhana chidada sada nutumi thangmet shichin laga naga miyur hi mingmayang khwai thanlu kichi hi hangsanga Party we kathana china kahang NBF election campaign kick off snapati li kasa chile mazangla acha ukruli yaw khung hi matailak aina Tangkhul naupingli NBF li kotomi khwai personally request sa khwai ongzangna Jaina Nutum Saikorana Nagali Legacy Miyur Sada NBF candidate li Kotomi Laklo Kuchihi Kapona the President Jina Ngakau Haira NBF with Secretary General Achumbimo Nakahang Achu Dynamic Salak Kahaya 44 Ukrul AC we candidate Ramwi Vagatha Kathana Tamkhui Shikhui Kahaya experience Shanglak Aina Kalaya Hina Minganing Sakawai Kapangkhui Kahai Hili Nutum Saikorana Kotomi Sirlu Kuja Awi Ningrin Hia Naga Now Saikorawi Hakasang Rekasang Kala Chingri Kawai Shongza Zanga the Zangda Kalaina the General Secretary Jina Kasasang Mihaira Former MLA Speaker Dr. Jodisu Sajo, Kala MLA Manipur Unit in Charge Y, Vikeho Sugala, Aina NBF Manipur President Awangbao Newmai Atum Lagazip Chili Zangda, Matalak Aina Ungmatui Mihaira. NBF we campaign Chi Matalak Aina 43 AC NBF candidate Leshio Keshing, 44 AC candidate Ramwiva, Kala 45 AC candidate Khashim Vashum Ashikutumwang, NBF Party Central Office ko Himawi Aina officially Kwika Kamina.
Rani we welcome address the NBF State Unit Ukrul Division with Working President Bol Muinauna Mia, Kala NBF Ukrul Division with President AS Ungnau Shanglava Zangda Ananing Gashitui Mia. Under constituency with NPP candidate L Sanjoy with Avavu, Shamjai Singli, Zakmai Magatai Naume Aina Kabda Sazahaira. Also, Jia Ajontangaya, L Sanjoy Wivang, Yaripok. Yambim Lekaili campaign Kazadli Kashokna. Kakabji militant Akawi Mina the Ningmong the Lay. MLA candidate Sanjoy Hi BJB Li Zangsai. Ajagajang NPP Li Wagazangna. Awe Avavuwi, Yertui Yavak, Saza Hauda, Arishang Luquiva Hawa Chia. NPP candidate with Avavu, Shamjai Singli attack Kasaji NPP with Katan. Meghalaya with Chief Minister Conrad K. Sangmana Maringkapa Pongshok Haira. Hikata Okshot Hina, Itumi Yari Ning Aina Gazat, Ngalay with Tili, Kayona with Tungli Action Quiran, Quikawai, Sangmana State with Chief Electoral Officer Li, Wangazegra the Hang. Ajahon NPP na Hanghai Kasa, Itumna Paniung Pai Kaja, separate suspension of operating with Azingli Clay. Militant group Kaikana NPP with Mili, Kamajit. La BJP aina Congress li vote milo da Majid Kazat hikatha hi shok da lay da election commission li la NPP na petition na thasanghai kasana. Maram chiwiwang candidate pingli security mathada milo militants ping chili ichichawi kemli lengasaglu la atumi khutlai khwimi haulo gchila pohaira kasana. Ajonthang militant na khamachit wiwang aina Chura Chambrole NPP with candidate Aka nomination filer Masatuwa the Hanga. Union Minister of State, Ministry of Minority Affairs John Barlana, star campaigner Sada BJP candidate Somatai Shaita Wivang Aya KR Ground Kazipungli Karung Yarwi Gazibli Kazanga. John Barlahi Catholic Vareshinauna Kala Pastor La Sasaya the Hanga. Ana Tangkhul Ngale Humbungli Kara Hila Varena Juhok Hungna. Kala Modi Shokarna Itumiwang King Ran Mihaili Kala Kaji Yarili Hang Chite Kawai Kongna the Barlana Hang. Itumi Alungli Shokarli Ngarugashap Katana Makale Wivang Regasang Makalena the Hanga. Ministry we Azingli schemes Taraka Kaleji take away Katana Kamata Darga Saya Kala Ate Kamataya Tingrong we Aina Ate Kashai Sampangra Tenga Haya Tingrong we Aina Ki Sampang Rakala Kajihi Hangda, Katana Matada Kapangquilo da Barlana Hangsanga. Shuri Lily Festival Wivang Lupa 250 crore sanction Sahara, LBG Gas Kani Sampanghara, Minority College Kaka, Shinau Pingli Scooty Mira, Class 12 Pasa Kahaile Laptop Mira, Scholarship Mira, Manipuli Ames Arishang Semkara, Manipur Skill University Semkara Kachi Hikata hi BJP we election manifesto le Hanga Haiji John Barlana la Hang Babam da Somatai Shaizali Katana Sada Kapangalo da Kasatsanga. Former DGS President Yang Mikapai, former ADC member Mark Luiting, Thoting Kashung, Willie YR Kala BJP Ukru Mandal with President Longyao Raihing Atumnala Gazip Chili Somatai le Katom Kawai Kasatsanga. Yang Mikapai na Kamatwili Kahang Arihon Itumi Karing Karak Laya Maida Oktida Kalehi Shorkar Wivang Aina Karana Itumli Mizami Mangda Kalaya Shorkar Jili Kanmet Mami Aka Kibali Mirakala Kujila Hangsanga. Kazip Jili Somataina Makarang Laka Yari Wivang Sami Kahai Tiameka Pajiteya Ana Kangareo Lit Ning Sang Haugada Ukrul Football Club Haupok Me Art and Culture with Ministry Azingli Heritage Culture hi Harva Khangaili Sem Khawai DPR 38 crore approved Sami Haira Kala Science Center Semi Khawai 112 crore DPR approved Sami Haira Kami Mau Wivang Aina Ot Masa Paila Leda Kalaina the Hanga Amusement Park Project Humbungli Hapok Haira the Longyao Rahing na Hanga Lawyer singers la Juhoka yang haira ka ajuwi election hiliva players pingli Juhoka sa kala player na ki sashab nikala kujihi itum psycho na witness sa se kujihi la hangsanga
Later clay, Avu market aina Shuri Lily Festival beyond the clay chilla so matai we proposal wivang aina na the long yaw rahing na hangsanga. Ashang shaiza na ukrul humpun kala shaiza we angaret hang chithe da achu kachang we tari katum thang hunpun shinaw long hunpun katam naw long Kuwi katana bingjang laga hunpun wi candidate akmang sahaw kada kutong na so matai shaiza le kutomra da twitak tak hai layer da hanga. Tangkhul wi Kare khani humpung aina humpun hina khokha sada kutoma ka khiwiwang aina maka marakhala kachi hila hangda itumli miza mi mangda khlaya chili kutomra leishira varishina akasada sami man thaisa da mark luithing na hangsanga Tripura with Chief Minister Biplab Kumar Deb na aya chiribam wi Jagura Thorli kasa political conference akale maso sada ungjanga Prime Minister Narendra Modi wi Sarkarle masod mida COVID mimau atam hile chot ka haile ngusum kashapchi Prime Minister Modi wi Sarkar khale wi wang aina na da hanga Reader India wi richum now ping Tripura hi mathai samana kha BJP Sarkar khara wi wang aina Tripura wi rekasang thepo khaira da Chief Minister china hangsanga Chitakam aina Manipur la Modi wi azingli rekasang Thay the lake he Tripura with Chief Minister na hanga. Chiribamli Jajur ngatai the octing room the lay. Kala itum psychore Indian sada akasierna kachi hangda netumili kasakalehi BJP katha National Party na yang sang migi kuchina independent candidate na kika masami ramara the Chief Minister Biplab Deb na hanga. Chiribam with BJP candidate and Budha Chandra Singh na Vilagra Kichihila, Tripura with Chief Minister China Hangda. Prime Minister Modi we Uklungli, Delhi we Richum now, Aina Northeast we Richum now, Kangate Malaymana Kichila Hangsanga. Northeast we meeping Koka Sami Kikuchi, Club Manipur we Richum now pingna, Sampangda Kalay issues, Yang Sang Miki Party J NPP Mangmana the NPP with National President Conrad K. Sangmana Hangli Hera. Sangmana aya Tamenglong liksa political convention le wazangda kahang NPP hiwa Northeast li kasem party mang maningla Northeast wiwang sem kahai party na da hanga 53 Tamenglong Assembly constituency with NPP candidate Changhemlung Panmei wiwang ungmutwida Conrad Sangmana kahang Northeast aina Manipur khokasa kha ogutwile ngahan chabra NPP hi India ngalele thak makeup da haksang da khlai parties ngachaile changda leida NPP ka thana jina hang ADC elections khiwiwang masami makhala ngahan lo chi hi hangda kuphungnaw piwi mushun wiwang nganing mira da khanmet Rapotwi kahai kathana pingchina ATC elections saran basic democratic rights ya really khiwiwang mami makhala kachihi sangmana khanghan sai NPP na jadyur kai khawiwang reservation haimiya da kahang maramle tharkhui khawai yarina kala rival candidates pingnala NPP wi election manifesto kapayanglo kachihi Conrad Sangmana hanga NPP na Jajur Saikor Wiwang Paning Mia, Chidada Sada Tutak, Matarang Laka, stakeholders Natate Later Clapingly, Kangasan Laya Kachihi Hanga. Party Akasada Kala Shorkar Sada, NPP na Communities Saikor Koka Sada Manga, Wiwang Sagra, the NPP National President Sangmana Hanga. Indorli Semkahai Asia with Hak Makeup Kuchi Bio CNG plan Aya Prime Minister Modi na Tharkat Kami Haira. Bio CNG plan chi Municipal Solid Waste Base Gobar Than plan hoda Modi na video conference ay na Tharkat Kakana. Bio CNG plan Kalechina India we cities ping therming sagda clean energy shong Kwivamira the Prime Minister Modi na hanga. Rakra Jingum Khani we alungli Jigatha Bio CNG plans Hangshini da Pangaka da Samsung Fura da Laya. Hangda Kale indoor we Bio CNG plant china Thangkuchi da 17,000 to 18,000 kg. Bio CNG Mishogra Kala organic hard tones Shaka Mishoki Kachina da Hanga. Planchi Lupa 150 crore Zanglaga Sem Kahaina. Kala Thangkuchi da Akap China Kamakau 550 metric tons process Sashapki Kachina.
plants jiwi aina khui gshok biogas Tangkhul public transport kari wang shichinra kalakatai china industries ngatei de wiwang shichinra indoor bus shamadi shika chadak leji ara plant ji biogas shichindaga chathau labai chia plant ji PPP model aina haida company china indoor municipal corporation le kum kachida 2.5 crore chingum khu wiwang miwaki kachina indoor now pingna khamakhaw ka herlila khamakhaw your categories tharuk aina khaishok laga sada china recycle kasali ngachon midale kachi hi hangda indoor na third khamatheng wiwang sada khaleli prime minister na masot miya indoor mangli maningla india we apam kachida third khamatheng ot samida khalai psychorally prime minister na ningshi mida swaj bharat mission phase ka khane hiliwa second phase cities li khamakhaw heya khor laga khaleji maleng sak hawaili rinra da prime minister modi na hanga lotluida achui khamataya baobing Ukhrul district Jasami subdivision likhle new wahong ko ho khuji ara wahong da chathawra chihaira Tangkhul nagalong speaker sakhawai kapangka kahaya shangam a shibona otpam hapokhawai aya chungashit khuihaira NBF Ukhrul divisional unit na makhok mida Ukhrul district headquarters Kanchupungli election campaign khuika haira Achi pau henang changhaira pau ngana da thlena chum cycle ring pha khlak hama haya Zimik sa serano